Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Uwahoze ari meya wa Kampala ndetse akaba na perezida w'ishyaka PFF Elias Lukwago yategereje kugeza imbere y'urukiko rwa Kampala kuwa gatatu. Nyuma y'iminsi irenga irafashwe n'abasirikare bafite intwaro bamuvanye iwe bakariga bakamufungira ahantu hatazwi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muzikene rwo bakunze kwita ahantu mu cyumba cyo hasi cyangwa se basement cye. Uyu munyapolitiki maze igihe kirekire mu rwanyu butegetsi ndetse akaba n'umunyamategeko yataye muri yombi kuwa mbere. Ifoto ryamaganywe n'abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi, abanyamategeko n'abandi n'uburenganzira bwa muntu bibaza uburyo yafashwemo n'icyaha ashobora kuba akurikiranweho. Amakuru make yamenyekanye avuga ko inzego z'umutekano zamuhuje n'urubanza rumwe rurimo n'umunyapolitiki urwanya ubutegetsi bwa Museveni Dr Kizza Besigye. Umuvugizi wa polisi ya Uganda Kituma Ruseke yavuze ko Lukwago afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kira Division. Yongeye ko polisi yamaze kumurega kandi ko dosiye izashyikirizwa ubushinjacyaha bukuru kugira ngo busuzume ibirego mbere y'uko agezwa imbere y'urukiko. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko ibyaha ashobora gushinjwa birimo ubugambanyi, kumenya imigambi y'ubugambanyi ntawe umenyesha ubutegetsi n'ibindi. Ibi byakurikiye igikorwa cyabaye kuwa mbere mu gitondo aho bivuga ko inzego z'umutekano zinjiye mu rugo rwa Lukwago iwa Kariga zigahita zimujyana. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muzikene rwo yavuze ko hari byinshi ateganya kuganira mu muhezo na Frank Gashumba aherutse kwirukana mu kimeze nk'ishyaka yashinze akakibera umuyobozi mukuru. Patriotic League of Uganda Jean Muzikene binyuze ku rugo rwa X yavuze ko ateganya kuganira na Gashumba kandi ko amwijeje umutekano. Ati ndateganya kuganira umuhezo n'umuvandimwe wanjye Frank Gashumba vuba aha, hari byinshi byo kuganira nawe, aracyari inshuti yanjye hafi, ntihagire urota kumukoraho ararinzwe. Jean Muzikene ku itariki ya 15 Kamena umwaka nibwo yirukanye umunyarwanda Frank Gashumba ku mwanya wa vice president wa PRU muri Uganda. Ni nyuma y'amagambo yari yavugiye mu ruhame avuga ko ashobora kuvuka Ventura muri Uganda niba ikibazo cy'abanyarwanda muri Uganda kidakemutse yisunzwe itegeko nshinga ry'igihugu. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banze ko ibibazo by'umutekano bikomeje guhangayikisha muri Minembwe Centre muri teritwari yafize muri Kivu Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Mu bitero by'ingabo za Kongo n'ingabo z'u Burundi zigikiwe n'ibiro ry'imitwe yitwara gisirikare y'Abazarendo muri Minembwe Centre igenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho bafitanye imikoranire na FCM Ventura. Kuwa kabiri havuzwe imirwano ikaze hagati ya twirwaneho n'ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo mu midugudu myinshi harimo Kakenge, Runundu, Kitavi, Tuboko na Kawera. Amakuru aturuka mu butegetsi agera muri kinyamakuru Kivu Morning Post yavuze ko imirwano hagati y'impande zombi yari ikomeye. Ingabo za Kongo n'iz'u Burundi hamwe n'inyeshyamba z'Abazarendo ngo zagereje kugota Minembwe Centre umujyi utuwe cyane n'abanyamurenge. Andi makuru aturuka aho ngo avuga ko imidugudu ikikije Centre ya Minembwe yatwitswe na FARDC zifatanije n'ingabo z'u Burundi n'Abazarendo. Kugeza ubu ibishobora kuba kwa civile muri kariya karere n'ibizwi kubera ko gakorera katagerwaho n'imiryango itabara imbabare kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka turimo. Mahoro Peace Association ishyirahamwe rihuza abanyekongo b'abanyamurenge baba muri Amerika ryandikiye umunyamabanga wa leta y'Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio rimusaba gusaba ingabo z'Abarundi n'ingabo za Kongo guhagarika ibitero byabo kuri Minembwe. Mahoro Peace Association yasabye Amerika gufata Burundi n'abayobozi ba Kongo ibihano ibashinja gutegura umugambi wo gukorera jenoside abanyamurenge mu misozi miremire. Nk'uko Mahoro Peace bigaragaza ngo byibuze abasivile 32 barakomeretse hagati ya tariki 8 na 11 Kamena mu gihe cy'ibitero bya FARDC. Imibare ikomeje kuba yagateganye kubera ko imiyoboro ya internet n'itumanaho byaciwe muri kariya karere. Mabwire kandi ko umuhuzabikorwa wa FCM Ventura ku Huneye Nanga yatangaje ko ubuyobozi bwashyizweho n'uyu mutwe mu gice ugenzura uburasirazuba bwa Kongo atari ubw'inzibacyuho ahubwo ko bufatwa nk'ubuyobozi bwa Burundu. Anemeza ko bugomba kwagurirwa no mu bindi bice birimo Beni. Mu kiganiro aherutse kugira n'abanyamakuru Nanga yavuze ko abayobozi bari mu bice bigenzurwa FCM Ventura atari abayobozi b'agateganyo nk'uko bamwe babitekereza. Ati abayobozi mubona mu bice bigenzurwa FCM Ventura ntabwo ari abayobozi b'inzibacyuho, ni abayobozi ba Burundu muri ibyo bice. Byongeye kandi vuba ngaha tuzagura ubuyobozi no mu duce nka Beni. Nanga yavuze kandi ko yanabibwiye umuyobozi mushya w'umunisiko James Swane werutse kugira uruzinduko mu gihugu Goma amusaba gutekereza niba ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye buzongera kwimura ibiro n'abakozi babwo mu gihe FCM Ventura yabifashe Beni. Yagize ati nibwiye umuyobozi mushya w'umunisiko James Swane mubaza niba ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye buzongera kwimura ibiro n'amakipe yabwo mu gihe tuzaba dufasha akarere ka Beni. Mu butumwa bwagenewe abaturage bo mu gice FCM Ventura igenzura ko Huneye Nanga yabasabye kudafata ubuyobozi bwashyizweho n'uyu mutwe nk'ubw'agateganyo ahubwo bakabufata nk'ubugomba kuramba. Yavuze ko bahunze ibyo bice cyangwa se bahisemo kugenda bakuza amahitamo yabo ariko basigaye bakaba bagomba kutangira kwiyubakira ubuzima bushingiye ku buyobozi buriho kuri ubu ngubu. Atabagiye baragiye kandi baradutegereje aho bari, ariko mwebwe mwagumye hano nimukwiye gutekereza ko ari by'igihe gito mu buzima nta nyandiko y'agateganyo ibaho, nimutangire kwikira hamwe no kwitegura ejo hazaza. Nanga yemeje ko impinduka FCM Ventura iri kuzana ishobora guhura n'inzitizi, iterabwoba ndetse no kurwanwa n'abifuza ko ibintu byasubira uko byari bisanzwe, ariko ashimangira ko ibyo bitazabuza uwo mutwe gukomeza gahunda zawo. Yavuze ko intego za FCM Ventura ari ukubaka Kongo iyobowe mu buryo bwa demokarasi idashingiye ku ivangura ruswa cyangwa
cyangwa se imiyoborere mibi. Ati turashaka Kongo ya demokarasi, Kongo icungwa neza kandi iyoborwa neza, Kongo abaturage babana mu mahoro, idafite amacakubiri ashingiye ku moko, idafite abajura n'abanyereza umutungo nk'ubutegetsi bwa Kinshasa, ahubwo ikorera inyungu z'abaturage bayo. Naho umujyanama w'umunyapolitiki Moise Katumbi Chapwe Patrick Mundeke yatangaje ko mu burasirazuba bwa Kongo hashobora kuvuka igihugu gishya cyiswe Repubulika bavuga Igiswahili, mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakomeza gahunda yo guhindura itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa. Ibi Mundeke yabivuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru cya Kimoni Post, aho yanenze bikomeye umugambi wa Perezida Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga, avuga ko ushobora guteza amacakubiri no gushyira igihugu mu nzira y'ubucakara bwa politiki. Ati vuba cyane Repubulika yunze ubumwe bavuga Igiswahili izavuka, nabwo n'uburenganzira bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo babishaka. Amabendera ya Repubulika y'Iburasirazuba ari gucapwa, izahuza intara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema na Ituri. Mundeke yavuze ko gukomeza gahunda yo guhindura itegeko nshinga bishobora gutuma bamwe mu banyapolitiki n'abaturage bahitamo inzira yo kwigenga cyangwa se gutandukana n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Ati guhindura itegeko nshinga bihita bingana no gucamo igice igihugu. Uko Tshisekedi azagenda arushaho kujya mu busazi, niko natwe tuzarushaho kujya mu bundi busazi, kandi dufite ubushobozi bwo kubikora, we ntabwo ufite. Ibyo bivuze ko tuzacamo igihugu mo kabiri, muzabibona. Mundeke yavuze ko abarwanya ubutegetsi batazaterwa ubwoba n'igitutu cya leta, ndetse ko biteguye kurengera itegeko nshinga ririho nubwo byasaba gufata intwaro. Ati ntutinye Tshisekedi, ndetse intwaro tuzazifata kugira ngo turengere itegeko nshinga. Aya magambo aje mu gihe impaka kwindurwa itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa ikomeje gufata intera. Kuwa mbere tariki ya 15 Sena ya Kongo yemeje umushinga w'itegeko ugamije gutegura amatora y'akamaramaka, intambwe ifatwa nk'ingenzi mu nzira zo guhindura cyangwa se kuvugurura itegeko nshinga. Abashyigikiye umushinga bavuga ko ugamije guha abaturage ijambo ku bazazaho amategeko shingiro y'igihugu, mu gihe abarwanya ubutegetsi bawufata nk'inzira ishobora gutuma Tshisekedi yongerera imbaraga ubutegetsi bwe cyangwa se akagira ibyo ahindura mu nyungu za politiki. Moise Katumbi n'ihuriro rye rya politiki bari mu majwi akomeye arwanya uwo mushinga. Mundeke yatangaje mu gihe umutwe w'F7 ugenzura ibice byinshi by'uburasirazuba bwa Kongo nawe uheruka gutangaza ko itegeko nshinga nirihindurwa uzahita utangaza ukwigenga kw'ibice ugenzura. Abarwanya ubutegetsi bwa Kongo bazamuye ijwi aho basaba Tshisekedi kwegura, bamushinja ko yarenze ku itegeko nshinga atangiza inzira zigamije kurihindura. Nibo batavuga na leta babitangaje kuwa kabiri ubwo bari mu mujyi wa Kinshasa. Abarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi bikizamwe ihuriro rigamije kurengera itegeko nshinga biyitara Coalition Article 64 batangaje ko itariki ya 8 Nyakanga hazaba urugendo mu gihugu hose ruzasorezwa mu ngoro ya perezida. Ibi byatangaje kuwa kabiri nyuma y'inama yo gusuzuma ibyabaye kuwa gatanu tariki ya 12 Kamena uyu mwaka, ubwo habaga urugendo nk'ungura ariko hagakoreshwa imbaraga z'umurengera, ndetse abantu babiri bivuga ko basize ubuzima. Prince Penge umuvugizi wa Ramuka akaba n'umwe mu bayobozi b'ihuriro ritavuga n'ubutegetsi atabagize Coalition Article 64 bahisemo guhamagarira abaturage b'Abanyekongo mu ntara zose, muri teritwari zose, muri sheferi zose, mu duce twose kuzitabira urugendo rumwe cyangwa se ingendo ndende z'amahoro ku itariki 8 Nyakanga. Yavuze ko urugendo runini rw'amahoro ruzasozwa kuri Mongalima, gusaba ko Tshisekedi wagambaniye igihugu waciriye ku itegeko nshinga akaba agiye gukora referendum agamije kugera ku ntego gucamo igihugu mu ibice. Iri tangazo rije nyuma y'amasaha make kushinga amategeko ya Kongo ito itegeko ryemeza ko hazaba referendum. Ni ingingo ikomeje gutandukanya mu mitekerereze abatuye igihugu. Abenshi bavuga ko iryo vugurura ry'itegeko nshinga ryemewe n'itegeko nshinga, ariko warwanya ubutegetsi bo cyane cyane na Coalition Article 64 babona ko ari intambwe ishobora guha inzira Perezida Tshisekedi yo kwiyamanda ya gatatu. Naho abategetsi mu by'ubuvuzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuze ko umwana w'umukobwa w'imyaka 6 wanduye Ebola yashimutswe agakurwa mu kigo ivurirwamo kiri mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ku mugoroba wo kuwa mbere abagabo bitwaje intwaro z'ubugi buryaye biraye muri iryo vuriro riri hafi y'umujyi wa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nuko batwara uwo mwana na nyina. Abategetsi bo mu buvuzi baburiye ko abantu bombi bashobora gukwirakwiza iyo virusi nibakomeza kuba hanze y'ivuriro. Dr Rubambo Makombo Gaston ukuriye ibikorwa byo kurwanya Ebola muri Kivu y'Amajyaruguru yabwiwe n'amakuru by'Abongereza Reuters ati kugeza ubu turabona abo bantu babiri turimo gushakisha, turimo kubinginga ku mugaragaro kugira ngo mu gihe cyihuse gishoboka bajye kwivurira, kuko gusubira mu baturage kwabo gushobora guteza ibyago by'uko ubuzima bwabo bushobora guhubuka, ndetse hejuru ya byose bakanuza bene wabo. Iryo shimutwa ribaye mu gihe hashize ukwezi kurenga iki kiza gishya cya Ebola cyo mu bwoko bwa bundi buryo cyadutse kikaba ari icya 17 mu mateka ya Kongo Kinshasa. Imiryango ifasha yavuze ko ibikorwa byo guhagarika iyi virusi bikomeje guhura n'imbogamizi nyinshi zirimo nk'ikwirakwizwa ry'amakuru atari ukuri, kutagirira icyizere abakozi mu buvuzi no kudakurikiza zimwe mu ngamba z'ubuzima rusange zo guhangana n'iki kiza. Buri nemisha ukuri ibikorwa byo kurwanya Ebola byo mu muryango mpuzamahanga w'ubutabazi wa Croix Rouge ndetse na Croix Rouge yavuze ko amatsinda y'abakora ibikorwa byo kurwanya Ebola arimo guhura n'ikibazo cyo kumenya abagize aho bahura n'abantu bayanduye. Minisiteri y'ubuzima ya Kongo yavuze ko kugeza ku wa mbere w'iki cyumweru abantu 837 bari bamaze kwemeza ko banduye Ebola, naho abandi 96 bakaba baramaze kwemeza ko bishwe nayo. Ibyo bivuze ko ikigero cyo kwica cy'iki kiza kiri hafi 24% nk'uko iyo minisiteri bitangaza. Abategetsi bo mu buvuzi bavuze ko abarwayi 49 bakize Ebola, naho abantu 176
Abahutu bakaba bakiri mu kato kugeza ubu. Ubwandu bwa vuba cyane bwatangajwe mu ntara ya Ituri ari naho zengero ry'iki kiza. Intara y'Kivu y'Amajyaruguru niyo kabiri mu kwibasirwa cyane n'iki cyorezo, mu gihe nta bantu bashya baherutse gutangazwa ko banduye mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikire nkunda abanyamakuru bakozeje bamurino barandika. Banitswe inteko ishinga amategeko ku mitwe yombi mu Burundi yasabye leta y'u Burundi gushyiraho urwego rwihariye rw'ubutabera ruzakurikirana abantu bakekwaho kugira uruhare mu bwicanyi. Komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge severi yemeza ko bwari itsembabwoko ryakorewe Abahutu muri 1972. Izo nzego zanasabye ko hashyirwaho umunsi wihariye ku rwego rw'igihugu wo kwibuka abazize umuhano n'abo yagizeho ingaruka. Ibi byatangajwe ku wa kabiri nyuma yo severi ikirije inteko imitwe yombi raporo yayo ya nyuma ku byabaye muri 1972. Muri 2021 severi yasohoye raporo ya mbere yemeza ko habaye itsembabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi muri 1972, kandi iyo raporo yemezwa n'inteko zombi. Ariko kugeza ubu leta y'u Burundi ntasohora itegeko ryemeza ku mugaragaro uwo mwanzuro wa severi. Hari bamwe batemeranya n'ivugwa na severi nk'ishyirahamwe AC Genocide Cirimuso rivuga ko kuba severi itarakoranye n'umuryango w'abibumbye Loni nk'uko byari biteganyijwe mu masezerano y'amahoro yarushaho muri 2000 bituma hari impungenge ku bwigenge n'umunyamwuga bw'iperereza byakoze. Umuyobozi w'ishyirahamwe Emmanuel Nkurunziza avuga ko n'ubwo ubutegetsi bw'icyo gihe bwari buhanganye n'abashinjwaga gushaka gutsemba Abatutsi, nabwo ubwabo bwakoze ubwicanyi bwahitanye abantu benshi barimo n'abatari bafite uruhare muri ayo makimbirane. Raporo ya severi ivuga ko Abahutu barenga 300 bishwe muri ibyo bikorwa. Umuyobozi wa severi Pierre Karavenda Yicari yavuze ko uwo mubare bawugezeho nyuma y'imyaka myinshi y'ubushakashatsi bushingiye ku mva rusange zabonetse kandi zasesenguwe, ubuhamya bw'abarokotse, inyandiko za leta zabitswe mu bubiko, ubuhamya bw'abemeye uruhare rwabo muri ayo mahano ndetse n'andi makuru y'amateka. Severi ishimangira ko hashingiye ku mategeko mpuzamahanga ibikorwa byakorewe Abahutu muri 1972 byari byateguwe kandi bigashyirwa mu bikorwa hagamijwe kurimbura igice cy'abaturage, bityo bikaba byujuje ibisabwa kugira ngo byitwe itsembabwoko. Raporo ivuga kandi ko inzego zitandukanye za leta n'iz'umutekano z'icyo gihe zagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa ayo mahano. Mu bantu bavuga uruhare rukomeye harimo perezida w'u Burundi Michel Micombero. Severi ivuga ko yagize uruhare rukomeye mu gutegura ibyabaye. Raporo inagaragaza ko abantu benshi bafashwe bagafungwa bakicwa bataburanishijwe, abandi bakaburirwa irengero cyangwa se bakamburwa imitungo yabo. Kuva Burundi bwabona ubwigenge muri 1962 igihugu cyagiye kirangwa n'amakimbirane n'ubwicanyi bwa politiki bushingiye ku moko, cyane cyane hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Mu byabaye bikomeye kurusha ibindi harimo ubwicanyi bwo muri 1972 bwahitanye umubare munini w'Abahutu. Ni ngombwa kumenya kandi ko ibivuga muri raporo bikomeje kugibwaho impaka n'impande zitandukanye, kandi ko ari ibitekerezo bitandukanye ku byabaye ndetse no ku buryo byasobanuwe.